Salam, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martongko hita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang senokuri atas. Nai tandahan nami marhiti anakmu Yesus Kristus siokop kanami. Terima kasih apa puji-pujian ma isombahkon ur nami hubamu. Bagal ni pakkop-koponmu huban nami. Gabe marhatalupon hanami tongon manjalohon silayak-layakmu. Rosi haluahon humbani dosa nami. In mambahe gabe parupe hanami tongon bani haguluhan sisa dokani-dokani. Asibani panorang sogoton paima ipukah kanami. Ganu pargul mito ni kuluh nami si ganu pari. Terlebih persahap kon ham hanami tongon Bapa. Ase ahana dok yondos kon ham. Ahana dok icalohan nami si bere-bere. Boy tetap ihargaon hanami in. Bahin unjolani hapor sayang nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion. Naboy isisihan namin marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton. Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Ay matar surat bani buku Lukas bindu sada ayat 50 na makatahon sunod. Ay marsundut-sundut do idop ni hurni bani namak kabiarisi. Somaldo ibagas parguluhan tahun tene anggo adong manamasa janah soto pikiranta rosi terganggu paruhuranta halani na idop pak konhita ibagas parguluhan ta si gano pari totu na ipinday hita aima adong hasuman curhat bata. Ase marhitihon na curhat ay boy tongon hita manluarhon na ibagas hurta boy iarusi hasomanta ando hartene boy humani dapat kita pudah atape hata na boy manukol-nukoli hita rosi na patuguhkon uhurta ase mulak use marguguh kita. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang ijia sanggah na domma ipondos ne bata bahasa si Maria aima na maningon hape boratan rumah iya marhitehon ni partubuh ni Yesus Kristus si paluah kita marhitehon si. Laudo ia majupahkon si Elizabeth na doma perlu beboratan rumah kumbani. Toto secara hajol maon ratene ya boy sobuton ta Maria laho rumah ni si Elizabeth halani mangahap hanami si sada si taronon si sada pangahapan ibagas na masa atape boy sobuton tao masih cara jol maon Maria laho manindi dihalak na mabuhi ase anggo pajupa ia pakon Elizabeth boy ia curhat tene tapi na masa bani panorang parjupahan ay sanggah na Roma Maria hurumah ni Elizabeth mangkusal ma anak na ibagas boltok ni atape na ibagas partapaan ni Elizabeth. Jana ipuji si Maria halaniaha halani na adong kumani ibagas partapaan ni si Maria aima Tuhan atape si paluah dunia wa. Hita ganupan namin talup do Maria
agepe posonan ia halani na adong ibagas partapaan ni ibagas boltok ni ay Tuhan si paluah dunia on. Tapi sonaha do Maria lahu mangida hajongcongan. Lang mitor gabi sombong ia. Lang mitor ipagijang dirini. Tapi marhitehon ni pamujion ni Elizabeth dopak si Maria. Ibalosi jana ibere Maria do uhur atape tuguh ni hapor sayon ni manjolohon nama saban namin secara hajol maon anak buru ope iya langa dong itanda dalahi sadape hape boratan rumah ma iya sasitong ni secara jol maon sahalinari lang tarjalosi nama saay tapi Maria boy mangida bahasa aha na masa ibagas guluh ni aha na ijaluni ay ma hidup ni hurnine batado ay hubani halaniaha sahalak anak buru iya hape ni maningon buratan rumah tapi pos do uhurni halani buratan rumah pe iya sedo laho parokon habadurun hubani ay maasi pos do uhurni Maria bahasa hidup ni hurine bata nadong bani ay maningon do tetap tene gabe marmalas niur homa Maria songon na isobut bani rigapan tabani panorang sogoton marsundut do hidup ni hurni bani namak kabiarisi ase hape ibagas parguluhan taon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rado masa ibagas parguluhan taon songon na masa bani si Elizabeth doko si matua iya aseburatan rumah jana rado homani masa ibagas parguluhan taon songon si Maria anak boru ope iya tapi duma buratan rumah artini ay porini petongon on gambaran persoalan parguluhan na borat nedopakon parguluh ibagas parguluhan ta tapi maningon buhi duhita menjolom tuguh pangarapan ta songon si Maria bahasa hidup ni hurnine bata marsundut-sundut do bani na makabiarisi artinya ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo sihol hita mangida ibagas parguluhan ta sihol idehon hita sonaha bagalon hidup ni hurnine bata marhorja ibagas parguluhan ta maningon tetap duhita marhabiaran hubani ni bata ulang gabi salah parsahapta ulang gabi salah parlakkata ulang gabi salah nani horja honta porini pe adong nasalah na kon hita ibagas parguluhan taon mangihut kon pikiran ni colma ay maasik porini petongon idopa kon hita buwe pahara nalang sosok ibagas pikiranta tapi anggo tetap duhita marhabiaran hubani nebata hidup ni hurni nebata sandiri do nama nugu-nugu hita hidup ni hurni nebata sandiri do nama ngapoi hita hidup ni hurni nebata sandiri do nama mbubahi hita asibui ia rusi hita ahado sasitong ni Rusia ni nebata nama korhon nama deyar ibagas goluta porini pe lang tarjalo hita nama sanedopa kon hita ibagas parguluhanta halani ay tetap mahita marhabiaran ubani nebata bani garut namasa ase tetap itogu-togu hidup ni huri nebata hita marsundut-sundut amen martonggo mahita ajari ham hanami tong-tong bapa ase ibagas pargulukan nami si ganup ari lambin idaihon hanami lambin ihap kon hanami hidup ni hurmu na tetap manjalir ibagas pargulukan nami halani ay
Maningondo tetap hanami marhabiran hubamu. Porini petongon sipata. Ahana masa ahane dopak kon hanami. Langsung na nirap kon nami. Lang dosong na pinikiran nami. Tapi anggo hamdo tong Bapa. Na mangajari hanay marhiti tondi mo na mapasing in. Ijay ditongon ipataridah kon hanami. Rasa hormat nami. Rosi. Cara nami makahulungi ham. Marhiti ni ahana adong ibagas paraguluhan nami si ganupari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalaman ay para pakon tonggo nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ditundui na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan, Bapa nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lambin marguguh mahita. Lambin itanda hita. Idop ni hurin debata na marsundut-sundut hubata. Totu. Lambin marhabiaran mahita bayane bata. Jana lambin pokut mahumani hita. Makorjahon aha nagabi harosun ini bata. Ibagas perguluhan tahun. Nagabi buah ni hapor sayanta. Salam.